malo mo le ki he hoatani ko le ke hu fa mo ngahi tal fa tap ko tope o ku fa o atu me heni ka ta fa nga mari ko ni ke o atu e tau proklama nga maheni ko ia ko e tu funga fonua alo au aya ko ma fa hoko atu ma pe heni pe mo professor to ta se si o laftani o ku fa da wanga be kainga ku ngole le atu ai fa ho ani ke te mo tol ki apina pe ko e nga ko pe feitu ku ke malava ke whanongo ai tau proklama to funga fonua alo au o ku tai le ki mo tolu pa me whata wange mo ke malu pe me apina pe he foki ki he tapa ko toa pe mo iai i he kolo pe me he ngahi mahaki whalilifu koini e COVID-19 o ku whata wange pe ku mo lere pe mo malu pe me apina i he hotani foko loto ke tai le professor to ke ta se si olaftani ki Kenpela o ku mai heni ke hoko te tau proklama ko i wikeni ta tai le ko e professor ke proklama o i wikeni whadaanga pe ku keilere pe ngā we pe me he university o lo au ta pe he foki Kenpelana fe hake ki he hotani pe mo family Malo pito tonga eu tau whawheta i kotope i e tau ausia mai e whainga maare koe ni. Pea kou whamalumalo e pe he talamalo e whanua lotu pe moe ako. Kai hoko ate taporo kalama. O kou nerei pe mo luseane pe moe whamiri. Pea o kou whahoko ai pe ngā hi whatongia anga maheni pe hen ki whamiri pea moe lo au. Pea o ku hau pe me wiko si o ku kaike aha fu liliu lahi. Koe mau te uteo at pe ke hufi o tau ului ofisi ko ia o e lo au fo ou i he tonaki aho nima ai au ku tau te uteo at pe ki ai e tonga pea koe wha ilonga ai tokoni ai kau sponsor pea moe hela kau lo au heni moe whanau ki he poupou mai ki he ngā au e koe ni ke whamahu inga i pe a koe ke ahafu me ai e pe ku whakaofo he ai ke whai ai hufi ai ului ofisio e lo au e ului maananga he ni ka koe ai pe ke whakahounga i pe ngā ue mo whai ai pe mo whamana ko pe pa mauhanga ki ai ki aho nima pe ka māua tu ai teu ki ai e ngā pe ke lava pe halae ve atu no whamafola ngaton kai e toki whamafola hangaton no atu pia moha mi kia whaifio a foi polo kalama whahua pe ai hanga ni tio i he maulai maha te mau ki mo ua he aho ko iana na whai ko rea ko nā atu au he me aka maha re sai ke tu he tai mini ko whakau ke ai pe e mau tama whaita ke me hanga video i atu pia os ko ia ka pe mo whakahua ta ngā video ku mananga si e ai ke mau lai vea te aha ko ia ko mau tolu pe ko au pe te u whakahoka proklama ka pau te uto ha o lai vea tu o ku whai pia he waweange e ku hakawa ia e aha ko ia pia whiara mo mau kau tama kai tuku pe mahalo ko mea pia e hoko tonga ka kulere i pe mea kotoa whakafofa pe ai o tamai ki pili tamasi pili visi pe mo e princesi te poto ka halala mo la tu fui peka pa mo na fare hen mo na kainga pe agulere pe o mau fono a heni asteriani ko felawa ke o pe u ka venga maheni pe mo me a ko ni Ukraine pe mo Rusia ane ko mahalo agat ki ai ha mau kau ko asteriani fo ki pe ka fa historia o ki kai hano fo i ulu ko sinope fo i ulu pe Amerika mo Britania he talo mai me he senturi ko o si o ha wai e senturi atu ha ke senturi ko o si pas mai me Britania ke Amerika pe ko fa os mai ne ka matanga senturi ni to whakataha mai Amerika mo Britania o na fo i ulu lo ua kai sinope a Australia ai o ku hinga ia
Ko mea pe koe e alu ke Amerika mo Britania wha man lahi, ko mea e alu ke a Lucia. O ke hea o pita mo tauri Lucia. Ko mo tauri, ko mo foi ulu mo sino. O lava Lucia wha kau. Ko tala noa pea kau historia. Ko Australia, o kui kai. O ku foi sino pe, pa ko e anga e mautu. He kone pehe Amerika. Australia, lau ki se aina. Mau lau ki se aina. E koe ki nusi lau, koe ki lau ki nusi lau. Ia ita ia se aina ia. Ita se aina ia koe fiha i trading ena mau tolu mono tu usi. Mai e se aina he tau kosi mo tau atu mo tau. Koe ngā foke. Koe he kui pe se aina Australiani koe ki koe parents. Koe ko ki o ku ne repeat pe me a koe Amerika, koe uhinga e koe se aina, koe hingo whatentene ke Australiani. Ka te uwhakafo ke atu tonga mālo. Koe mea moani whokia e pawawhesa koe, tau wanga pe whoki ngahi whetu takwa wāpure a ngā hoko lahi e ngahi whonua, tau tau sio pe ku ngā whuka e kontineniti homo whonua ki mo tolu, pea ku nau nofolo na tolu mo tākanga holo mo ngahi kontineniti lalahi, tako mea pe ku pau ke pehe taimi ku hoko mea e ngahi mea pea ku mau pe ngahi monu pe la pe Australia ki whai take ngai koe ke whamatala ki ai. Ka koto e hene tu ko ki tonga ku o wai whoke ngahi whonua ku whenga tonga ke tauhe ngahi wāma ngahi whonua ku ango se aina mo mea. Ko ngahi wheitu ia kawhe mea ngahi mea wha ekonomika e lava o tokoni ki he whonua. Ka koe whoke taimlahi ia ku wakai atu e kakai ia i taimlahi o nau whehu ia ko haku ke aloai o kau mea ki he, ko haku ke aloai pipiki ki he, ka ku teka ki hanga he kakai a futo o mamafa ai ngai whakau o koe ngai uhinga whakawapure anga mo ngai uhinga ki he national interest a tō ngā uhinga e o whakaki e o ke whakamaheni holo kumi kau mea holo ke ngai whonua o au pe ngai whonua i are pea mo mea kai la holo kakai ke lawe pe ke ilo i pe e palawesa e ngai whonua are pea ku to kai la kai ko haku taua ke ngai wheitu uko ulahe e kau terrorism ngai mea pehe ka koko ngai mea ko ia ka uai pe no mahu inga pa uai pe mono uesia an koko ke tala noa ki ai taimi ko fu fai kau mea ai ko fu maheni pe ko i te lawa na tolo o fai tu ni ko mea fai ko hape mea tala mai ko mea pe ia o ku whahoko palawesa Iyo, moene o pito e tong, koe mea koe ki lawa o laine e ngataanga, koe mea ia koe whai ngataa, ka koe mea ke ngai whonua he ku nau whakarea ki pe ngai whakaukau koe ai maa e nau national security, aia hange koe ni koe ai maa e malu a Australiani pea koe uhinga ia o kune mui ai ki Britania mo Amerika ka i he toe wā i tā koe taha o kupure i mai pe ia i he iwi whakae kau tau i whaete he koe uhinga whoki ukai ke hange ko Australiani mau whenga ke mau wainga he pulu ai kau sayaniti. Pea oku iaia ngahi mea o kai ke mau ka oku mau ia he ngahi sayaniti, kau sayaniti. Peka mea rewa oku hoko, ko e mau alu o mui, mo whai e mea ko oku alu ke he kau sayaniti. He koe whaike hea koe mo nutila, lawa nusila ia tāri ngahi toko nipa ne toi lawa o lainei a ngataanga o ngahi superpower, ngahi mawhailai. Pea koe fo i mea ia o ku ilonga pe historia ia o nusila e ni hanga ka i mea ko ia mahino au pito. Ai mea e kauai mo i mea he i kauai. Au koe ai whaka niukiria. Australia ni pokia tupunga i he location ko Australia ni mo ne whenga koe ke kau he umea ko ia ka ko pau ke mui ia
pe o ku hala he o mea ni ka pau ke mo ngā he nima pe o ngā i whanua ko ia i he tala noa whakautau mo whaka ekonomika ai o kawa Australia pia o ku paurewa ke mui a Australia ki ai i he utafa ake ni. Ako ne hau koe ki Tonga, o ku maari ho hanga o mai a Tonga he ko Tonga ia o ku ikai ke aha me ai e fuwhai tatau moeni. Ka koe mea ko mahu inga ia ki Tonga, ko ene pure anga whakatu i, pe koe taka ko hono location whakasio ka alafi. Aia koe mea ko ku mahu inga Tonga ia ki ngai whanua lahi o ngai whanua superpower hane ko Siaina, ko Amerika, ko Britania. He ko hinga koe whikawaki koe mono location, ko location lelei au pita Tonga ia ki he malu ai ngai whanua koe ni, ka pau he ikai ke hu mai ha whahinga atanga tau, ai ha base whaka military ai, pe koe fu malohi au pita Siaina ai, neongo build up there Siaina ai. Pe koe mea koe taha koe pure anga whakatu i. He ko ki tau tau lava o mālohi e tau hanga o pure i ki tau tolu i e tuu whakae o tu motu. E aia ku mahu ngā rewa ia, he kui kai ke tau mui noa ia ki tau tolu a hange ko ngāhi whonua i he ngāhi kaweinga lalahi. Ka ku mahino pe hange ko tā noa mo ne aputepu mahino, he kai ke tau lava tau tolu o hao, koe ko ha motu tau tolu, ke tau tūtoa taha, koe ko hatoa, ke tau tolu ke tau tūtoa taha, paupe ke tau pipiki, ange ko ho mai koe Siaina. Ko Siaina ia ku piki kātoa kia ngai whanua e mamani, ko ha mea kai ke tau tae piki ai ki ai ku piki kātoa kia, ko whilawaki kone ngai whanua koe ni, ka kuna wongo e taim ka tu usi mai nau tore Siaina hange ko nai trade koe na mautolu ko tu usi mai, wango au a mautolu. Ko ha mea ka tau ka tae kau ai ki ngai whanua lalai koe ni, e Tonga, he ku whia kau pia Britania mo Amerika mo Australiani mo mea ki Siaina neongo whelau aki whaka diplomatika mo whaka politikare mo hafua, whaka kau tau. Pea ku kau rei ka tau tolu, te whito ka tau tolu, koe whanua langa whakalakalaka, ka te whakafoke tu tolu. Mone pito, Professor Pagotui koe me whawhia ia ai malawa ke tau wakai ke ngahi, ke lava whenga aki le rei ngahi wā pure anga he ngahi whanua tato whito ango ke tala noa ke keho Australia pa mo New Zealand koe ngā tōla he whuke ke tau kai ngā tonga unau nofo i Australiana, nofo i New Zealand o Amerika. Pea kulawa ke nau mahino e ngahi e tuunga kui ai whitu taki wha pure anga holo ngahi whanua he taimu ku whaia whela ave i pehe. Hankoe mahu inga koe ia o e pure anga whatu i ko ke tala noa kia i ki Tonga, pa mono historia, ngahi mea koko hoko ki Tonga. Ko mea nuku, o ku maari e fuki Professor e taimi koko koku, au tau sio ke ngahi whanua, tau bihango si aina. Ko e hoko peki whatamaki he Pasifiki hanko Tonga, lawa Tonga kore kia he tau kotoa, mai na ngai fu palau, ngai fu lota, mai fu tokoni waka, mai e paanga, mai no. Ko ke toi ha mea hono tokoni e tau sat ke lahi ka nau paanga. Tu maari e whanua lawa ke nau tokoni. O kawa Australia ko New Zealand. Tokoni ki Tonga, ka ku tau sio atu ki Tonga, pako whia taimi. Ko tau ki whanua e tau masiwa wha paanga e malawa. Ke tau maua ka whaiga tunga pehe, tau lawa o whahanga he tokoni ke ngā whangi whanua ka hoka whangi whatamaki. Ka gehe koe tuunga pehe, ku tau sio atu ki ai ku wau ki ai whanua. O ku hangai pe koe wha press conference ko e paremia. Ka pau hape mea lava ha mau ki iwi whapaanga e whai ake whangi tokoni koe ni ke kakai to kehe ka pai mao mai hanga hi tokoni me ngahi whanua mori. Ka kotui koe whanonga pe o pau pe ke tau whanonga pehe pe o whata tau ko tau ki iwi whapaanga e Professor. Ia koe e tonga mahu inga hoko atu ho tā noa ke ka venga koe nina o peheu ko uki he atu ka ko to tānak mai mahu au ia ko mui au ke Professor e peri hau ofa
O koe whake utu ia uia no tukuange pehe e tokoni. Ai ngahi whanua muri te hema pehe. Koi. E kulahi pe ngahi whakatotolo ki ai kau ako, pako Professor Futahelu mo Professor, te fito ke Professor e peri hau ofa, na ne whaakalanga ma upe ke oua e tukuange ki tautolu ke hau pehe ai tokoni. He koe ngai whakatotolo whaako, o kui kai ke aha me aia koe tokoni pehe maha whanua ko e nau ofa. Koe tokoni pehe maha whanua hange ko kulawe anai, koe whaileo nau ngā ki ke national security anau tō. O kutau pehe whok, ofa lahi maasi aina, ofa lahi maasi te eria. Ka koe tau alu koe ke ngai whanua koe ia koe nau whakare au pehe. Koe e tau ofa ke ngai whanua kau ngā api koe niko e tau malu a tau kou. A mau tolu ia hene. He koe nau poini whau pehe. Ka pau hei kai ke ofa ki tonga he ose a te au kura. E hau hangai whanua kehe, hange ko siai nā pe, e malawa ke iriwa tonga ia alu ki ai pehe, kai rewa tau malu e national security as te riani. Kai ni akima, ai koe whainga uhinga pehe. Aia koe tau alu koe ke tau mahina, i hange koe tokoni koe e siai nā. O ku lahi whoke ngai whanua ia, ko mau ia e siai nā, ko inga hana nau tokoni lahi pehe, pe kai ke nau lava, hange koe no, te fito ke no, pa kai ke lava tā nau mo ua, pe hange siai nā ia o colonize ngai whanua koe, o sea ngai whanua pehe ia Whirika. Pe kua e manawasi iki ai. Kau te kai ke tau sio tau tōru ia e alu ke a tonga ko inga he kulahi ngā he uhinga pe ia ki sovereignty a tonga pe mo e tau no pe ai pe ngai pa ngai na mai siai nā. Ka koe poini koa ai peri hao whao ko mui ke ai o kusai pe ngai toko ni tonga. Kai oua te nau hu mai ke nau pure ki tau tolu ia o mea. Lolo tonga ko ia o ku tau kei tupe i e tau ata aina koe whanua tau a koe sovereign nation. Koe poini pe aku mahu inga he ku tokoni ka atoa pe ngai whanua pe he. Mālohi, tokoni ko toa pe United Nations mana ngai waa ke ngai whanua vai pe ko ngai whanua langa hake tau kawai. He kai ke tau lava tau tōruia ke tau tokoni pe he ka nau tōru. He ilo ka poe tōru ma o reanga ia koe ai operation koe ai foi mamani o ku fai he u whanua koe ia e nau. Ta ko tau tōru lewa, ho tau whatongia ke tau ngāue aonga aki, tau vahe aki ke aonga, ai ke mahino koe ke tau laiki noa ia ai utokoni koe. Koe tau whatongia mahu inga e tau tōru i he tau hiwa ka ki nau tōru. He koe oe o mai pa tau hanga o laiki mo hafua. Ka koe poini hange ko tala noa mahu inga ane ngai. Kua pau ke hao e ngai tokoni ko ia, he kou sio i whau ke he lau ai kaniwa, o ku asi hake koe nau pehe. Oua tari ai paanga me siai nā he koe paanga kākā. Tari pe paanga me New Zealand, mo paanga me Australia, mo Amerika, he koe paanga ia o ku ikai kākā. Koe whahinga whakamatala whakapo uri ia tonga. Koe whanua ko toa pe, o ku maua e paanga totonu, mo paanga ta e totonu. O ku mau i e laiki ai capitalism, o ku mau i e laiki ai capitalism he, hange koe tau sio. Koe paanga koe me siaina. O koe e paanga ai koe mau, koe paanga me siaina koe lahi taha koe paanga tuku hau ai kakai. Koe paanga Amerika, koe paanga tuku hau. Koe paanga kou awe Amerika ki tonga, pa koe awe ki ngai whono. Paanga kou tau awe meheni, paanga kou awe menusia, paanga tuku hau tataupe. Ka oku ia e ngai tila ai pisinisi, koe ngai tila whaka capitalism ai hange peheni, oku mau i he whonga hala. Ka koe capitalism ni o ngau alu i laro alu i olunga. Ka koe ai koe ke tau pehe, koe whanua koe nau paanga oku uri, ma ai whanua koe. Ke maa mo uri whewhe koe si paanga tatau pe koe paanga saina me tuku hau ai kakai saina. Tatau pe mo paanga nusila, ka koe tala noa whakapo uri ia o hala ai kakai. Pa ko lawe ki ai ke ua mauhala. Ko paanga saina me nau tuku hau. Tatau pe mo paanga nusila me nau tuku hau tatau. Pe au ai ngahi paanga ai, mau he whonga hala. Hange pe koe ngahi paanga mau he whonga hala i nusila moen. O koe upaanga mau he whaitoko na tapu si aina. Tatau pe mo Amerika koe whaitoko na tapu
puia pa ngahita ai fai tonga tapu mai Amerika o alu ai ki ngahita pa ke o alu ki tonga so ni ka pa te tau kala no pe ko tau da no kan ki ngai community tonga muri fere apa ngai ko pa anga me fai to kona tapu ko fai to kona tapu tau fana so e tau alu me tau da no pe pe pa to lo ki tau fa long fere ngai fare lotu na langa i pa anga fai to kona tapu e tau fana falongolongo e beka takino fumea e mahino ya steria ni mahino ni usila mahino ya steria o mea ke tau fai tau ta no be tau go o mai paanga fafeta e famalo o te tau hanga classify pe hei ai si paanga o famai a kakai pe mo ngai fonua tau fafeta i pe ko mea ia tau toke tau ngawe a kilele ka te ufavo ke atonga kataki Mona e pito profes o tu ku ngai ka venga mahu inga ni o ku ke whalanga mai i pompongi ni whai kia e tala noa ka ko tu e hoko atu pe ngahi tālanga ngahi ka venga pehe i he ngahi prokalama ko ni ka hoko mai he whakataha mata tala noa he koni stuto ne ko tuunga koe kui ai a tonga e profesa ko e ongongo whamui mai kulawa ke whanonga neu he ongongo pe me he CEO ko ia o e tonga K-Pol une pehe i ki heleti o ko ni Valfitu po ni ma ko tu ko ni na e whaha fok he premia ko K-Pol o lava hoko ngawe a wanoa ko a wain ai na pehe he CEO ko o si lava na tolo tese lai ne mo me ko toa ngau na kore he waka ke na wha hoko ngawe wha osi aneafi ki hono to e whakarere i pe mona te sio pe po te aha mea te whia mau. Pau nā e tui ka tingi nā tolu koe ahoni au to tonu ke ata mai ai lai ne kei polo atonga lava ke ngā ue mai internet. Ko e ngongo whawhiawhia ia profesa ka pau e mahalo e lava ai whi ngā ue koe a kakato ki he ahoni. Koe tū koe taha e profesa koe mahalo koe konga. Iyo hoko atu koe kau toki huat hoko atu koe kau toki huat malo iyo ko i kai ko uhinga pe ku fatala noa kia he i he kei polo ko inga he ko me afukia o ku na takau he ta fatala noa kia i fiuta tali kia kakai pe ko ni wa ke tu unga mahino e lava kei polo ia nga au e mahalo pe ko na pe he pe ko ahoni nga au reva international line ai ko tonga tapu ia ki murini pa ni pe he reva ko foi tis ko ni manoa me a eloni mask o ku e ngā aue ki ai mei te e pure anga pe a mo hai o ku ngā aue ki ai na whapapau e lava mo hapai mo wawa o ngā aue a ki ai he wawe taha mai ko ni wau ki niua a ngā he tisi satellite ko ia ai au tau tui pe e foki a internet a tonga mo communication o ngā aue atu i fo i lere atu ko ni he weekend ke wikahau. Whawhiawhia o pito ia tonga hange ko whamanatu na ta polo kalama ke ai tu o ua mahalo e ta talanoa ke ka wenga mahu inga koe ni pea neongo pe o kuloloa kau kawa umayeni ku mahino ku hoko pea ta foki pe ki he ta ulaki po ini mahu inga ke iai ha back up ha redundancy hange ko whakarea ko ia pea tau whiawhia tau wako ko toa mea tau whaambe a koe pare mea me kabineti ki nau whakahoko ai peko satellite, peko te ake i polo e taha, ko e haa pe whaunga. Ka ko e nau ku hao a Elon, tau whatawange pe e hoko. Ko sia e ai uwhake a Elon i uwhanua au kai ke hoko. Pea o kou whaambe e mo oni e ne fo i whaki ko e na fo i ti satellite e whia. Ni manoa. Ni manoa. Ko te ka apule le ia te ne lava e ia o veteki mo solova ai palo pare mau katalanoa ki ai pa ko talanoa ki ai tau kau tangata teknolosia. Ka kou whaamu pe e mo oni. Ka pa e mo oni whawhetai. Pe ko ha lea mawhana e milionia pe ko e ngahi baa e ni kau taha e ku. Tu e whelawa
o pehe na kai kia hare a pehe a tangata ko e pehe he kautaha na wa a mitiana tika ke na tuku ma me a pehe ko ke wirau ko me foki ko pau ke tari peia he pureanga ka ko ne omi ko na matangi tonga o ku mahalo pe o ku wila apolo he ku tau falala foki he matangi tonga ka ku ke malawa pe ke hala matangi tonga pe hala pureanga ka ku tau faamu pe ko foaki ko na ko foaki e hoko pe ka pau rewa e hoko tonga ko foaki ia te mehanga solova motokoni ke beteki hato hoko hapalo parema ke tau alulo ua rewa malohi o satellite pe mo tau keipolo ka te ufafo ke atu tonga ko ia ai na me a ke pare mia na fe hu hanga tonu ke pare mia he fafofonga matang tonga i he press conference pe ne me a ki fa palangi na fe fa palangi ke pe ne tali fa palangi ai fe hu i on fa ha ko ofa ko me ofa ki tonga ke foi tise ni mano pe ko tonga rewa ke na o ha fonga te na utilize e tisi ko yanga aki ka ko me ofa mai million ne foi tisi ko ya to konia ki ta fa ko ki hapai baba niua ai ko ke pal parema ko tai ni ka ke professor ko mahalo ko fangi me abeya ku lava o mahino mai wai ki lili wai e tu nga ko ku mahino ba me tonga tu ke hange ai vai lasi ia ko mahino pe ku na ki kaka pe ke olunga ko ki holo hi foka ku i no holo pe te tupu te ka ke te fa press conference ke na te update mai ai tu nga ko o ku ia e vai lasi henga community i ne tu ko tai ni mi ko me fo haus ko fie lave at kai e tonga ki tonga ko na fatonga e fo me a pare mia ke tala no ko ko fehu ai whaiongongo e taha. A soane laitia. Ko whakapapa ka soane laitia, kau ki lawe ki he mea ko ia he ko whaasio ki he press conference, o ku whai ai u whehui ai kau whaiongongo, pea o ku peheni tonga. O ku mahena au pito me he whehui mo e tala noa ai kau whaiongongo, ai kau whaiongongo na na o ako. Na e na wako for molo ki e journalism. Pe koe kau whaiongongo tonga na wako pea nau toluka nau whenga ke nau wako ke nau mahino e mea koe whaiongongo. Koe journalist pe koe reporter. Pea koe kau whaiongongo koe nau mahino i ke tuu a tonga moyanga e tuu e tawanga whafonua pe mo e tuu a muri. Ko uhinga ku lawe ki ai he nau whakatoka ngā hifo ai u whaafehui ai kau whaiongongo o kau ai a soane laitia fifita ko whaapapa ki ai ko tō wako a whōua he au mamahen lelei. Koe anga koe tuu koe ai press conference koe a muri ni. O kai ke huno ia mai ki ai hakau whaiongongo nei te kai kia nau credibility, te kai ke aha makatu unga o e nau whaiongongo pe na nau pe mahino koe kau taha ko ia o professional. Koe. Oke whatonga i tonga. Koe ke au minoa ia pe hata haia ke press conference e mau paremia. Ta tau pepe ko ke osile sisita hai pure anga. Kau ku ia credibility, kuai hongo ho ngā ue ho kau taha. O kuai kau professional lo ai nana wako ke whai ongongo, pe nana ngā ue folo ai mala e whai ongongo i tonga. Pe aku nau ilo e anga e atakai o tonga, nau ilo e anga e atakai whai ongongo, nau ilo e anga o e te whehui, mo e te tala noa. Koi. Ke pare mia pe koe kau minister. Hei koe, kua pau ke alu pe ai whakaapa e tau mea, kuai ko ha whanua, paperiani ki tau tō. Pako uhinga noa pe he ku asi mai ko soanea o kai ke ila opo ko whe kau taha koe o ku hu mai mei ai, he nei kai ki aha kau taha whai o ngongoi a soani. Pako ke ila opo ko ha o ku whakaata ai e office pare mia e ene press conference. Eko soanea o whe mau ia ke ha ko i lelea soanea i he ene whai o ngongo.
oku lahe pita kau whaingonga na kai na wako I muri he kusatu ke tamai ko na ka na malawa na wako me ka kai whaingonga pe na malawa ilo nga hi mea mo fehu I ke na whai. Koi. Ai ko ku tala no pe ko soane oku ne o mai e ata mai ke ki ata kai e whaingonga pa ku ilonga he ne ta no mo ne fehu I. Koi. E ku hala ka kawa halo ko ke ne fa e ha ta he ne fa ai pa ko ke ila po me fa ta ai na to ki fo tu pe ne mea pe ko ha ne ka ta hangongo ko ke wi lo ke te ya ha ni nga o fa yo ngo ana ai tonga ke maka tu ngai ke ka ke press conference a pare mia me ka minister I he tala no fa man life for professional pa pa ko o hinga pe ko se lesisita Koe kua poi ni o where au kauta whai ngongo heni koe ke alau ia ke nau hu ke press conference a pare mia koe ke anau credibility koe ke anau professionalism. Koe. Nga kou whia lawe ke ai tonga ku mahu inga ke ua ai asi mai mei tonga ku aha kakai pe he nau mātala noa noa ia koe ke nau ilo na to nau mea nau tā noa mwe nau whehu. Koe ke nau ilo na to whapapa koe nau ilo anga I tau no fo o ku te lava o tala noa mo whehui kai fo I he whakaapa. Ko mea ko ako ia kau whai ngongo mo tu ato ngā neone ia ni he na tonu na keke na woki muri. Koi. Kai ke ko mea ia kou whilawi ka I tonga ka te whawhokia. Koe mea mo onia e professor ku ke tala noa ki ai. Pe aku o tu tau wako pe mea pe tau sio he time ko tau pe whai ai konferenisi koe ni. O ku te lau ko e komen ko e kakai. Lahi ange kau ita ke kau whai ngongo e kau loto lere e ka nau tolu. O ku lahi ange kakai nau lau ka ke kau whai ngongo. O kwai e ngai mea ko whatoka ngai ai. Hange ko ni ku ke tanoa ki ai. O toto hanga he paremia pe ko kau minister tala mai ke kau whai ngongo. O ku ke he ni ke whehui. O ke te hao ko o maha o statement o lau ho fuvoi statement ni au o hao ke ni o whehui ko mau tolu tali atu. Ko statement mahu inga i to don ke whakau ki ai e tau kau whai ngongo I tonga ko hinga. Ko nau o kwai e mea taha ko ngongo ilahi taim ko whai ko Ia he ko me a foki tonga o ku pehe. Ko ne alatu ko kau whai ngongo o ku nau nofo taha pe ki he mea o ku hao me he ngutu e pare mia pe a moe kau minisa ko mea e whai tā noa moe whehui. O koe ke nau hao nau tōra maha nau homo e ka koha mea nai hoko I whē. Mea nai hoko I whē. Koe rea e pare mia mo minista nai whai whē. I kai. O ku te koe press conference ka ke te pe kau whai o ngongo he whai mo meniti ko ia ke he mea mai minista mo pare mia pe a os. Kei fōu he whapapa pia fōu ai e whehui, hange koe lau koe kau filosofa. Te ke ilo tangata I ene whehui. Mahu inga nge whehui I he tari. Koe umea mahu inga ia. Te ke tala me he whehui e atamai e toko taha koe ape kune ilo lo sika o whehui pe I kai. Pe koe paro pare mai ai he kau whai o ngonga tonga. Ka koe maulalo taha ina soane. Ka koe whie tala noa pe he ku maulalo e kau whai o ngongo e ni ihi. Ka ku toi maulalo anga soane. I ene umea kou whai pa ku he aku tika. Ka tene hanga ia mau e ai mea koe press conference. Ne mau e molu malu. Pea mo professionalism e press conference I he ne tala noa noa e hau ia mai uwhehu ia mai me wawa koe mea ai whē, koe mea ai whē, pa koe ke ne hanga structure e rei e ne whehu I. O ku whiko ne whehu I ta e whaapa ku ta e nana, o ku ne aluatu koe ke ne whaapa I pare mea he more hono taimi, more taimi kau minista mo e nau ilo, o koe ke ne whaapa I pau ke te whaapa I pe koe hae lahi e te ilo ke ilo e pare mea. Hae lahi e te ngā ue whakamitia ke ngā whakamitia I ukau taha koe. E sio ke whehu I a kau tama I loa, hange ko pes whanua. Oa. Mon lahi api. Ke ako katoa mi aike pes whanua koe ke whaarea, ka kone rea mai koe whehu I koe koula. Pea kua ani I hena I whaiongongo, ka pau nei ke I hena sa Slavaka me heni, koe tangata whaiongongo I loa a tonga pa ka tangata mautou me heni. Ko te sio ke taimi urea e sa sasi koe tamau critical ma analytical, koe taimi une whehui,
mahino au pito o ku ke i fou he whaapa. Pia mo hai fo ko lau manu, ko Katalina Wiri. Ai kau matu o tua, porque whahenga ka hatoa ko whalawa tūna na o ako ke whaiongo. Ko tō la tahe kau whaiongo, neke ke na o ako na tō ke whaiongo. Au kai ke wanga tuku lalo i whai, he kui ai peka ka ia tonga, me te kai ke na ona tōlu ako ka kou ka anoa atu, na o maasta pena tolo he kwai tau kau whaiongo mai tau tōlu ia ko masiu moala, ko haifua na o hao, ka na o iai a e na o veliu. Ko whaiongo ko mea ku mahu inga. Mahu inga o pite whaiongo ia, he koe mea ia ku ne ave ai ilo, ne tānaki mai. Pea koe ke te toi hau kita ke te toi analaiso. Koe te alo ke press conference, ko te alo fehu i ke o mai mo clarify e umi. O koe ke te alat kita ia ke te analaiso e talanoa e minister, koe ko ato whatongia. O koe e kau analaiso ia ke he talanoa e minister me he e te kautaha, ka pau koe he te kautaha. Pakapau ko te kautaha toko taha pe, o te alu pe o fehu i mori po o ti mai. O te alu kita analaiso e naurea he press conference, he kai ko hafo i o wang, to te alu kita analaiso ha mea ke. Ko o distinction pe he ia mahu au pi ko ia ko kautaha matau kei pe, i he whai ongongo te nau ilo, he kai ke nau hanga, natu takai hange ko whatapu ai u mea. Koe kau whaiongongo koe ai patoa i tonga. Te zore kau whaiongongo koe ia. Kau whaiongongo e koe ia, koe kia hatahai ai e tonga na e ako. Ki whaiongongo. Ange koe tama koe ko soni, ko se tita. Ka koe kusio koe ka soni koe i he o wau koe ai press conference. O ku fusai a vita sondia he ne ufehu i mo ne talano ne mahino ye foi mea ko talano ke ne on ne ke alo ako faiongo he ne ke alo faiongo sondia ne nga au he tv tonga ne nga au he me ke ka ko tau lau o ku pehe me ka ba boro ko ke te alo ako ke faiongo ya te ako me he kau matu o tu a mo ka kaina na tau ke i he mala e mo na tu na wako ki ai o pehe tau me ka ua te halaka ka oa mai pe, o te pehe ki taia ko ki tau tika te he, te hao whakahanga e kau whaiongongo, ai minister mo pare mea i he nau prince, ke te whakahanga he ko hasportia ke te whakahanga he ko hafoi forum ia ke te whakahanga ko te hau, ke te hanga o to e mea nau tuku mai, o ave ke ka kaipa ka pau tok whaia te analaiso ko issue ke heia. E tonga, ka kia te whakafoke a tonga kasa. Koe mo nia pito, Professor. Na whai a press conference na toki o sinai. Na tu e whai angong e taha o whamatala. Mana o se minite tolu me minite whai whamatala taha koe ni. Ke u mea me hafua. Kai whai angong pe pare mea. Koe o si koe ni whamatala pe mea mai pare mea pe mai. Koe haka ho whehu i. Pe te kata pe pare mea ia o tari. O whamatala pe pare mea he nenga he mea. Koe mea uto don ke whamanatu i foke he tau kua whai angongo. Ka pau he kai ke ilo i he pare mea ia e te whehu i. E tari mai pe ia hawhainga mea pe whakau kau ki ai. Ka koe koe mea ia na mahana kai koe mea ena ke alo koe ke alo whehu i koe ai. Nai ki reka ki tama. Ki ito ki tama mahalo ki kau he kau whai angongo i ki na usio ka ki tama si. O ku nane whai whehu ke pare mea pe he pai ki pare mea. Ko ngā ko COVID-19. O ke pehe o ke malwa tō ngani ke whakafoki mātau ka kai mori. Pe tango te ki tā maki lao. Ko whanga whehu i pe hanga tonu pe whaingo fua. Pe lava pe pare mea. Ia koe poini tonga. Ke sio ke press conference a Prestenio Amerika mo mea. Ko te alupe me te foi, o tuku mai pe foi se koni ke te whehu ia e taha pe ua osi. Ko fe mau ia ke mahino ke kau whaiongongo koe a tonga. I e taimi press conference e pare mea, mo kau minister aba, ko kurea atu e ni ke nau mea mai mea i mei tonga. Ko o alo ke press conference a pare mea mo minister, ko teu, ho whehu i te ke whai i he mea o kurea mai ai i he momeniti ko press conference. Pea kui kai to e loloa he minite taha ai lea moi whehu i. O kai ke te alo whaha te malanga, o kai ke te alo whaha te analaiso, o kai ke te alo whai ki mai e kita ha niusi whe mo whe, o kai ko me e ke whai ai.
Kem veli ue mahu inga paremia, moi mini kau minista, pea koe kakai o na wako lelei ata mai lelei, mana tu e kita whai ongo ko te alu koe whai ongo, o koe ke te lat ki kaia o te ata mai tatau mo paremia. Pea koe kau whai ongo katoa koe, nau koe ke ofi ata ke tunga koe paremia. Whaababa e tunga koe paremia, whaababa e tunga koe minista, pehe e tau mea. Ka koe mea e ke kau whai ongonga tonga, whehui o ato e laka he mini te taha. Whehu e taha pe ua os, tangutu ki lalo kai tāri mai, hoko atu. Ka ikai, koe more taimi lahi, pok totoni ke whakasi isi i rewa press conference ia, koe o mai ke kau whai ongongo, koe ke nau ilo na toi, nau mea nau whai, to mau halai ka kai. Ko mea kau mahu inga au pito. Mahu inga au pito ia ki he tau ilo mo anga hano tataki o whanua. Ko mea eo ko whamamasa atu ai ke mahu inga mea koe atonga kai whafokia. Sike whehui koe nai reka. Koe whehui ia ai whaiongongo i a press conference. Sio ke he press conference, ko ene ai atu pe ko ulolo au ta au whimaia e spokesperson ai White House, pe koe tamai he. Ko Trump ia nai kovi au pito tamai ke ta apune ngutu. Kau fuanga rere ia pe te tau paremia, tatu me tau ka minista, ko kalasia ko tau tong ke tamai tangu tu kilaro. Kai kai pa ke hu ki tu. Mo mau tai mo more mau tai ni. Kai ke tonga ko tu ko. Kai. Te ta alu re ta con stu done para festa con algo ta taimi. Ko se pe ke to ke ta ka ni hina na kau pe ka quantity free fare ariana ne pe ai bene ki foi post ina ne pe ka poco atunga ni a press conference ma ho sanga pe ke paremia ke mo mai be moto mo press release pe mai be moto a honi ko covid tiktok o wange au de recover to nima pe ku foki ki ape to fa os ko nga ki no o te mo mai moto press conference ko nga ku mo fa hela ka fa ngo ka ke professor o te pe mahalo e whanongo mai peka whaingo ke te koe, ngā hi whare i kono ku ke o atu ke te ngā utolu he tātā noa koe ni, e aunga peka ngā utolu ka pa te whaha press conference ke whinga ke numi e whehu i ke minute pe tah, ka lawa ke hanga. Fulahe mi, o ko pehat whaka minute tah, ai pe foi se koni pe tolu noa, whaingo tuko mai se te sipa tangu tuki lalo. Koe toi lahi angi, he koe me aku pe he tonga. Koe ki tau whātoa ngai, tau whihia ko tō pe ai. Koe lahi angi e te tala noa pe aku te tae toka ngā, koe lahi angi e alo e mau mai tai miki tua mea kita. O whanonga mai kene kakai, o ko whaamu pe u ta hao pe he ku tā noa koe ni, o koe ke tau tau me kau whai o. Koe, tō whoka ni he koni stutone, ta o whoki mai ki ai, ke konga whaosko ne ta prokalama, koe na tangata he walu noa i he wike ko osi. Aia koe toe peta foi kupo e tolu, ta whingai ke osi he ahone ta foi walda, walua me walu tolu, koe ne kakato ia o e konga uloaki ko ia koni stutone, pata u toki hoko rewa ke konga waka te utuku atu ke te koe ke hoko atu he ta prokalama. Malo bito tonga koe walu taha, kau ai lao e taha ki he mea e taha. Kau ai lao e taha ki he mea e taha. Koe mea ke ta ofi ai maweuweu i whakotu u lao, e kau ai lao e taha ki he mea e taha pea ko ia e ui aki. Ai koe foi kupupe. Koe. A mea ke ta ofi ake ai maweuweu i whakotu u lao, e kau ai lao e taha ki he mea e taha pea ko ia e ui aki. Aia, mahino au bito pe tonga ko whakotu o ha fo i lao, mua lao whaanganga, ko fo i mea pe e taha teke o mai ai ke hoko ko i lao. Koe. He kai ke whakotu mai he lao whaanganga e taha, ha fo i mea ke whaua ke ha fo i lao e ua pe tolu pe wha pe nima. Koe. Pea ko ia e ui aki, pe e to pe i e fo i se tesi, o ku te tuku mai,
e to ai I se tesko ia ia ngane utana ke tu o kia e fo I lea e ui ake ai lao ko ia. Koi. Aia koe kupu valta haia. Pea oku he pago o atu foki. Hange ko ne alu koe ka pasi pe I fo I lao ko ia. Koe ai ereta o I whakauri. Ko ia pe. O whakatata. Ta ko ne alu atu pe koe pe alu whakamooni mai ai tamatu I koe whakamooni mai I fo I lao whekau aki mohono ai ereta I he mea nere osi. He kai ke alu atu ai fo I lao ko ia koe ai ereta mo e toi ai e mea e taha. He kai ke ai pe he ia lao. Aia koe uhinga ia. Oi taha noa e kupu valta haa. Tonga ka pau te hameo ke tā naki ai kai te tā hoko. Me tā hoko te pe mahino pe e papes. Koe valua, koe lao pure ai konistu tone. Koe valua. Mahawinga au pitoen. Koe lao pure oi konistu tone. Koe konistu toneni, koe lao pure ia, oi pure anga, oi pure angani. Ka pau o ku iai halao kehe, o ku fai kehe mo konistu tone, koe lao kehe ko ia ko pau ke tae aonga ia. O whakatatau ki ngata anga o fai kehe ko ia. Māri. Koe foi kupu mahu inga pia maari e hono wharea. Whatongai hono ulu. Ai ulu I kupu. Koe lao pure ai konistu tone. Koe konistu tone koe lao. Koe konistu tone ia te ia pe koe fo I lao. Konistu tone pe itself, not the whole kupu. Kai koe kupu e tia, ma konga uruaki, ma konga ua, ma konga tonu. Koe konistu tone pe ai fo I lea koe konistu tone o ne hae e futohi ko ia koe fo I lao pe ia te ia. Pea koe konistu tone koe lao pure. Koe lao ko toa pe whakakupu o kui loto he konistu tone. Kauto e hara whaare. Koe lao ko toa pe ngai kupu o kui loto he konistu tone. Ka koe konistu tone koe fo I lao in itself. Aia koe konistu tone ia te ia o kutatau ia mo e fo I kupu pe taha o kui koe lao o e taua taina ai fo I kupu koe ia ulu ake o konistu tone. Koe fo I lao ia. Ka koe konistu tone ia te ia koe fo I lao whakaluku fua. Aia koe ngai kupu ko toa koe fo I lao ihe hingoa I konistu tone. Koe konistu tone ni koe lao pure ia. Tanaki mai koe lao pure ia. He kai ke hau koe mo whakakaukau maari e, mo whakaukau lelei, mo mea o kai ke tuia ke konistu tone o ke tala mai koe fo I lao ia. Ke tala mai koe fo I mea uhinga lelei. Ikai, I he rauta anoa konistu tone. Toki whao e ko fo I lao whaanganga mo ai ha konistu tone ke whai ai ho ta anoa koe. Koe uma o hala fo kia tonga o kau whihia ai talu me kau teke whakate makala tipa. Tala noa I noa ia. Ka koe ni koe konistu tone. Koe konistu tone ni koe lao pure ia o pure angani. Ka kapau o kui ai. Toi hoko atu toi mahu inga moni. Ka pau rewa kui ai halao kehe o ku whai kehe mo konistu tone. O ku whai kehe mo konistu tone. Koe lao kehe ko ia ko pau ke tae aonga. Pea ua ia ka tau tolu ho tala noa uhinga maari e ka ui kai I he lao mo konistu tone o ku tae aonga ia. Koe umea ia tonga koe talu he ku malanga I mai ta poro kalama. Ka ku taha umai ni he ngai kupu mahu inga kuna uhanga sipela mai ai. Koe uhinga ia koe he kai ke ola toa tala noa ia. He kai ke uta noa wha politikare au ta noa ia ki fo I mea maari e peko fo I mea nai omi mei fe. Te tala noa be I he mea au kui loto he konistu tone. Kai lawa ke mau, pa lawa re ke mo oni e ka noa, pa lawa rewa ke malu e ku ta noa. E hau hataha whahanga I mea ka noa,
I ene uhinga ana ka aku kai ko he kai move te ai ku uhinga ko ka no au I loto ko ni suto. Ko whakapuri ako te tala noa I he mea oku hoko. O se hata o fia me heni hawa taha whakahanga I mea nau tā noa ke ai. Io I he ne uhinga ana. Ka I he uhinga ko ni suto ne oku mooni ai mea ko toa pe nau whenke wha mamafa ke ai. Pea ko mea koe tonga ko whaamu ke tau tala noa pe he. O te tau tā noa wha vai, o te tau tā noa rere vai, o te tau tā noa ia. He koe mea ia e whakawhia whia ke maa opo e tau whai e tau ngā ue whawhonua. Koe mea e maa opo e tau kau whai ongo. Koe nao mai o ilo, koe o mai piwha kau ka tau tonga. Koe nao mai o ilo, koe hae nau whatongia, koe hae nau whehui, koe hae nau ngata anga, nau mai ke press conference. Koe nao o mai o tala noa ai storytelling mo vare lau noa ia mo analyse mo ia. O whekau aki mo mahino, whekau aki mo lo sike mo. Koe walu ai ka te whakafoke ato. Mo ne pito, profesa ko tu mahino o pito e kupu ko ni, ke kupu ni ngā we lahi aki. O ku whanongo peka kai ke kupu ko ni he ko ngā ku, o ku whahoko lahi whuke ni profesa I whare area, taimi unau whao lao ai o whawhepaki mo lao ke konstituto ne. Pea ku os mahino pe hono whangawe aki whamauanga ko pau ke to'o pau ke mālohi pe a konstituto ne I hato e lao. Ange koe ku ke whaatala noa ki ai, ku tuo lahi apita ta polokalama tala noa ki tau ata ina a kakai, ku funai foa ki me hafua ngai mea ko ia. O ko tui koe o ku mahino apito, ai whaatala noa, tau mai ni ke kupu mahu inga ko ia ko tui ku mahino apito, ki he kainga whanongo ai ngahi mea ko toa koe whaafai ki ai tala noa. Tau ni ki he walu tolu, aia koe, kange koe kulawe tonga, kai koe konga wha o si ni koe konga ni hono ua, aina ta hau he konga ua ki he tau atai nā, konga ua ke mawhai pure, aia te ta alo tenu kau me mea wha mauanga, pa te ta alewa ke konga tolu koe whonua ai. Aia koe wha mauanga aia ke kau pia ke konga ua, koe konga ua ene koni suto neu ta lele, ka ta hau ke walu tolu, Koe ngā te ta hoko ai ke whamauanga. Ngāhi fuakawa ai hou eiki o whakatahatoko ni mo kau whakafofonga. Ngāhi fuakawa o hou eiki o whakatahatoko ni mo kau whakafofonga. Koe whamatala foki a te isi na fuko na ne pehe. Na kau foki na minister e a koe. Na ne pehe foki o kui kai toi fie mau ke ase erea whakatahatoko ni e koni stutone. Pea koe ni tala noa whukeni me fo iliriu he wafe hongo furu. Ka koe ta hau koe ni he koni stutone o ku kei asipe e fo irea whakatahatoko ni. Koe hae uhinga o tala noa te isi na fuko ke to o fo irea wikai toi ao ngai fo irea whakatahatoko ni. Pe to. Aio koe hangai ahono ata mai. Koe palapare ma whakata mai ana. Hei koe uhinga koe pe ngai kupu o ku asia e whakatahatoko ni. Pea ikai ngatai. Ka o ku iai e kurupu o ku tuu he society koe whakatahatoko ni o kuna uwhai e whare I ke tui. Aia koe ne foi whakare ana ne pe ko whanau le rei pau sio le rei he ne porokalama TV pau whanau e ne toi le ake le tio I tong. O ku ikai ke toi fie mao pe o ku ikai to tonu ke toi ai e fui rea whakatahatoko ni. Ka ko kuhinga kulawe ke ai tonga he kou mana tui hake. I he ta hau koe ke kuwalu tolo. Aia koe anga ia ne fie mao ia ana mono. Ta mai ko mea kou hoko koe kupu koe whakatahatoko ni pea o ku ihe koni stuto nea e fui rea. Koe ngahi fuakawa ai hou eiki. So koe whakatahatoko ni o ku ai peki ai rea hou eiki. Ka tau pei koe tau ai ke hou eiki whare area, koe hou eiki. Koe taimea mafuri hake ai huu mai ngahi rea hou eiki I he tau ngahi mea whafonua. Hou eiki o whakatahatoko ni mo kau whafofonga. E whai ai fuakawani e hou eiki o whakatahatoko ni. E whai ai fuakawani e hou eiki o whakatahatoko ni. Ai koe nau fuakawani.
o ko fua kawani I ao o tua te utalango fua mo oni ki ene afio ko tupou ono. Ko tu I to tonu o tonga. Pea te tauhi ma oni mo hao e konistu tone pure anga o tonga. Pea te utokoni ki ngata anga o eku poto I ngahi mea kotoa pe e kau ki e whakatahatokoni. Paho e ngā au pito. O kou fua kawani I ao o tua. Koe tau fua kawahe ao o tua. Te utalango fua mo oni. Koe kia hamea e koe talanga taa tonga. Koe loyalty. Koe fo I mea koe loyal. Pe koe talango fua. Oku I kai iha whaahinga whaunga whakapolitikare pe. Mua whaunga pure pe. Oku tapu e talanga taa ai tonga. Koe koha mea pe nia I mea whaka e monarchy whaka e tui. Koe fuakawa koe niu mao katoa ia he ufonga pure pe te kerea pe hepe. Koe poini mahu ingai ka te au. He koe tau tala noa me itua he kai me ni, koe tau tae mahino, koe ke tau ilo, kai mu tau hua ke kabineti mo e whakatoko ni. Te utalango fua, ko pau ke talango fua, ko talanga taape e tuku koe ki tua, koe aia me ai mamani. Ko talanga taape e tuku koe he ne awhio ki tua, pe e tuku koe he paremia ki tua. Ka po te ke talanga taa. Ona ke talanga taa paka pe he koe ia te ke North Bay loto he koe ha. O ku tapu he koni suto ne, e nā ke whakapapaua. Awhio ki he ene awhio ko tupo ono, pia ku hoko mai ai koe tu I to tonu o tonga, koe foi kupu I rea mahu I ngai taimu ke whakapapaua ai. O ku ikai ke pehe koe tu I whakaanganga o tonga, pe koe tu I pe o tonga. O ku tānaki ai to tonu ki ai, koe whakapapau I ngahi mea mahu inga I ho whakapapau. Pea te tauhi mā oni, o se talango fua mo oni, o te ai mo foi mea koe tauhi mā oni, mo haoa. Peke ngata he tauhi mā oni ka ku haoa e konistu tone, o I pure anga o tonga. Pea te utokoni ki he ngata anga o eku poto, o ki kaito e tuku hao poto. I ngahi mea kotoa pe e kau ki he whakatahatokoni. Soang? E whai ai fuakawani e kau minista. O kou fuakawani I he ao o tua te uwhai talanga fua moon. Toi talanga fua moon e ta. Ki e ni a fio. O si e talanga fua moon. Ai whatahatoko ni talanga fua moon e ni ki ai. Ki e ni a fio. We are monarchical system. We are constitutional monarchy and democracy, and democratic parliamentary democratic system. Ko tupo ono ko e tui to tonu, whakamamawha. Pia te utauhi maa oni mo hao alu, ko glau ko maa oni ko hao mai, glau ka wo ai lo ua peke mamawha. Owa nā toi tae maani oni ona toi tae hao. Ai konistu tone e pureanga. O tonga pia whaia ngā ue I he eku potu ngā ue ki he ngata anga o eku mawhai. Ko uhi ke lelei ai tui mo e pureanga. O kaike ke whakapapau ko ia I o fua ka wā ke paremia. Ko whakatahatoko ni mo kabineti o ku ke whakapapau. Fuakawa ki he tui, moi o tua. Koe uhinga koe tonga maula vea te ai wikosi. Koe konistu tone ka te au mahu inga au pito ia. He o kune kapa ia mea kotoa peke he tau mo ui a whanua. Mahu inga e tohi tapu, ka kune kapa ia tau mo ui whalotu me tau mo ui whamolare. Koe o mea e koe ke alu kia e tohi tapu ia. Koe konistu tone kune kapa katoa. Kei ke pehe ia mahu inga ange ai. Konistu tone toi tapu koku inga mahu inga ki he whakalere o ha whanua.
Katoa ko ni stutone ka tau whakalere ke toi tapua whanua ko mo vete la. Pakua si hoko e historia. Te ka kia historia ne whakalere aki pe ai toi tapu ta e ia i hanga hilao. Au ke loto e kau siu, au me ke ka kaisleri, na iai ko ni stutone mo u lao whakaiki. Au kai me aia ke mahino ka tau tō, kwa e ku whaasio ako malanga kau whai whekau, moni pe, I mean, whaapapa i pe, au ke moni nau malanga na tō, nau malanga na tō koe tohi tapu. Ka koe ku poini. Ka tō, ai ko nisu tōne, ka tau lere tohi tapu koe ke lahi a tau tō rupa po i ngai siasi. Tau lotonga ke pe, ke ngai siasi. Kuku tāno, aku he mea mon, tala mai hataha ke tō ko nisu tōne, ka te whakalere tā tohe tohi tapu. Ke whakalere whewhe tā tole tohi tapu, o ku whakauhinga ke ngai siasi. Nā mai nā tolo ke ai. Au paureo ke ai siasi mālohi, ke ne whamālohi e whanki siasi ke mui ke nau mea. Koe uhinga ia, pa koe mahuinga ia mea koe ko nisu tōne. Tā hoko atu tonga, e whai ai fuakawani e hou eiki no pere mo i kau whawhonga e kakai. Tā haure vai ke hou eiki no pere mo i kau whawhonga e kakai e whare area. O kou fuakawani i ao o tua te utaranga fua mooni. Ke ene a whio ko tupounima, ko i tui to tono tonga, pea te utauhi maani oni mo hao ai ko nisu tōne pure a ngā o tonga. Pea whai to tono mo maani oni, ai lakanga mo ngā ue e whare area. Nau alu ko tō peke o tua, nau alu ko tō peke he tui pa nau toki awhi hifo ke whakatato koni, toki awhi hifo ke kabineti he wha o si, toki awhi hifo ke pureanga, toki awhi hifo ki he whare area i he nau fuakau. Ko pau, e tohi e kau me mipa o i whakatato koni ho nau hingoa ki he tohi fuakawa, pea lauia i he ao e tui. Ko pau e tohi e kau minister, kau no pere me kau whawhonga o i kakai o nau ingoa i he tohi e whokawa, pea lau ia i he ao e whare area. Ma mawha au pito tonga a hoko koe whatato koni, a hoko koe kabineti, a hoko koe whare area. Ka hata hai au kau soatu ne alo ai noa ia no whatongia, au tonu ke tuku mai a ki tua. Mona. I he ta wau mai ki he kupu waru tolu, mohono mamafa. Pea kau wha mea pangoia, e kuia e kau whatato koni, o kuia e kau kabineti, o kuia e kau whare area, o kau wakai atu, o kunau ai noa ia penau tolu ia mehe tutuoni ai fuakawa e kupu waru tolu. Koe mea maho inga au pito hoko ke ngai kupu koe ni, ko hoko ke ngai lakanga koe ni. Ko tuku mo ui pa ko whaki mo ui, ko alu ke o skia vele, ngā koe ke toi tuku hao mea au. Ko hinga ia o toi tuku hao mea au ma au. Ka koe mau ko tau vai anga whakai tangata, ia ku tau o tau tolu o lahi anga mea tuku ma tau tolu, ka kai ke tuku mai mea koe na te fuakawa ki ai. Pea ku tau ilo pe tau tolu ka kai ko iau, o kuiko pia tuku mai nau tolu ki tua. Ngalo au pito fuakawa, tu fuakawa au to tonu ke tau lau ia ka nau tolu e wike ko toa peke nau mana tu. Ne whakasisi e nau tō nou mo e nau whaihala. Tō nou mo e whaihala, ko e ongo tō nou lo ua. Ka koe tō nou ko e whehala ki whakai tangata. Ko e whaihala, ko e whehala ki ilo pau. Whafoki atu tonga, ki tāna ki mai. Ko tui, professor koe tahai ni, koe ngahi konga mahu inga ni o te whamanatu mai he taimu taa o mai ko ni stuto ne ki he ni. Ko tui mahalo ku ke o si mea ipe eko ia, pe ko mea ipe kau minister, pe ko hai pe ha whafonga whare area, pe ko hataha ku mea mipa. Ai taimi o koe ke nau tau ia ki nau fuakawa. Pe ko tonu hange ko lau, tonu ke tuku ki nau tolu ia ki tua ni hipe he. Kai o atu hani hifo o kunde nau lawa o tau hiki he fuakawa ko nau whai hiku mahu inga a pito ai konga ko ia. Ka ko tui mahalo ku kai ke te aha tāna ki te o atu ki ai mahino au pito ngahi konga ko nipa mahu inga. Ka te tuku atu pe ka koe ke whama opo mai ka ngā kata taimi. Pera toki hoko atu rewa ke konga ke whama o anga ai koe walu tolu e ia i he wike kahau.
Malo bito tonga ko e whaasi ko whamalo lahi atu. I he mau whainga maare ko whiwhia mau pe i o whai mai e tau whatongia, mo whatongia e VPO e na. Pe mo ta whatawange pe e tokoni ki o tau kakai mo tau kainga. Whamalo atu at moto ko tope mo mea mai mo tānak whakaukau mai. Whamalo ke ngahi whakanga mo ngahi whakalotolahi. Kau le leipe ki he tokonia ai maporo kalama pa tokonia au ki he wahewahe ngai whakaukau. Pe he kai te utoi whaloloa, ko utoi ku mahina pe mea na e whai ati kia ai whainga e tala noa, pe ka pau tō harea ki tō, mou wha more pe koe mamahi i pe tau ngā we. Kau kia i pe taimi whia mau ke wahewahe hanga tonu atu ngai mea, Neongo pe te ke sa ia ai, pe te ke kai ke sa ia ai, pe kau kou kia te koe, kau pe e tau moi. Ange koe, kai ko haa konake atu eni ka ki mou tolu, koe tala noa atu pe ngahi uhinga. Nā pe he ko te tafulu atu, mo te a konake atu, koe mea ke he, ka koe whamanatu atu pe ke kuwakai e te whito eni, ke mea ke kutala noa ke mitiani na itonga. Koe. Ki kau whai ongongo, mo press conference, Whe mau peke toi ki ai ange e tau kau whai ongongo i tonga ke ki. Ka pau e toi riri whakapapalangi mai press conference. E toi whakaori ange ia. E tonga. E toi koe hame whakaori ai he. E kai ke whakaori ia koe lea whapapalangi. E whakaori a he lau he kau whai ongonga mamani e whainga tala noa mo te hui. Kau whai ongonga tonga. Tanau pe koe hai whainga whanua pe he ka noa pe kau whai ongonga. Kai ke awe ke nau tongi tu a sivi kai tau whakau mai. Sivi koviti ka toi sivi ata mai. Pe kulawa hao whehu i koe tala noa koe kau filosefa. Me Aristotoro pe o whai mai ai. Koe whehu i, koe mea mahu inga. Te lapao e kai e te lawa ilo e te whehu i, pea oa te toi hoko atu e te tala noa. Pea te whehu i, ai mea i he press conference oku i kai ke te ilo. Ange koe tā noa ka Professor Futahelu. Oa te ke hao whehu i mai e mea au kai ke te ilo. Oku ke osi ilo isa. He koe uhinga e whehu i, ko hono uhinga whakakari ki, whehui e mea koe question, koe whehui e mea koe ke ilo. E kau whai ongongo, kou whatonga e whau mo whehui pe mea pe o hau pe tamai aku neo. Hau pe sunlight ia eo neo si ilo ia e mea pāte hau pe a whehui. Whehui pe mea e mea tau ilo ki ai. O whamai o whehui ha mea koe ke tau ilo ki ai, pa koe ke ilo he pare mea mo mi sta. Wa whasi suka laisi. Kai ke te utuku atu tonga ko o whalai atu ka te koe mo whamiri, pe au whaat ka ki mo tolu ko toa pe mo mea mai malo. Malo apito, professor pe malo apito whahoko proklama ko e ahoni, ta mawai ai ka te toki whilongo aki pe taim te tau, o i wiki ka hau, o whaat ka te koe pe mo whamiri hena. Malo apito tonga, o whaat. Koe lawa ia ka inga tau proklama ko ia, koe tufunga whanua alo au, ai a ko o atu, i he wike kotoa pebe miheni, pia mo professor, toke tāse si o laftani. Whakatama pena e ongo le rei atu e tau proklama ki a pina, kia te ki mau tolu. Whamanatu atu pe, ai ngahi kautah koe, kuna o tokoni mai ki tau ngahi proklama, South Pacific Loans, ai ku wha o atu pe miheni, ai nau tuaki, South Pacific Loans, koe noa valunge au, valu, hiwa valu. Kia te ki mau tolu kotoa pe, i Auckland no sila mo fia mau no, fia mau hapaanga whawawave, o ke fia mau ha whahinga seniti pe ke tokoni ke te koe, ia whahinga tono no whapaanga, ko Stalek Tupou pe mo South Pacific Loans, te nau lava o tokoni atu ke te koe, hange koe a kuanga maheni ke ho tau kainga Pasifiki, pa mo tau kainga tonga i ngahi tau lahi i Auckland no sila. South Pacific Loans, he ki e whika whamo ui, ko noa balunge au, valu, hiva valu. Koe konga taha, koe o koe ki whia mau ai kau ngā ue leipa, ka pau o kuke whainga maarie,
I Okalani, ko ngā ue ko ni e whahoko I Albany. Ko ngā ue reipa ko ni ko e whia mau ki ngā ue pe ke whakakato, pe a ku whia mau ki ai hani ihe ku ke mahu inga ia, pe ku ke nofanoa ia I api, ko ke whainga maari e, pe ku ke ofu me ngā ue, ke whia mau haki seniti extra money ko ni, whitu taki mai I whika telefoni ko ni ke te au, noa wataha, hua noa nima, noa ono, noa fitu, ko ngā ue whai I Albany, I North Shore, ai ko e o whitu taki pe te kamata ngā ue rewa ki ai a pongpongi. Whia mau ko hape toko lahi te ke whitu taki mai, e lava ke tokoni, ke whakakato ki ngā ue ko ni, mei tō mui hono whahoko. Whitu taki mai I he noa, wataha, ua noa nima, noa ono, noa fitu. Kei ki ngā tai koe tau pēsi whoki I he YouTube, ko Mipon Media, I YouTube, ko rea tika te mō tolu, mō wakai I pe, ai tau pēsi ko ni, e lahi tau whanki o ngongo, o e oatu I he pēsi ko ia, au ngā ke lava o ngā we aki, te ke lava check ki tau pēsi ko ni, ka ke subscribe I mai, ko e mea te ke hukiloto, ke pēsi ko ia o ke subscribe, ke lava ke maua ngā hiongo kotoa pe, te mau kamata tuku atu ia pe me pēsi ko ia, Mipon Media, I he YouTube, taim te tau ke ngā ua pe me tau pēsi ko ia I he Facebooka, ka e roke o atu e tau ngā hiongo lahi I he tau pēsi ko ia o YouTube. Koe polokalama hoko he ni koe polokalama ia, whai e tatari ai koe pultosa. Pa mo whare aisi ai e whahoko atu ia I he taimi wha o e ahoni. Taimi wha koe nusilani, ai a kote mahala koe fitu ia pe fiha I Amerika lahi. Koe polokalama ia pe mo whare aisi koe pultosa e whahoko te taimi wha, te whoki mai he taimi ko ia ke tau wakai ki tau polokalama ko ia, pea mo whare asi, ka mo mea.